Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kalau sebut ni pastor yang buat kerja pi, yang lagi kedua kan tamu, cuma hard buat kibru baru ki seperti. Tapi lama yang tu yang ni kuno pi boy dan persat juga ada, kadang. Kubli sebut ni piru nongsan hima nak bentakan ni kepor. Haga bedai bat u adhar pila rangi kenmau nadu kesenam arjar kendai. Haga por jong ke sarkar UPA. Haga por jong Prime Minister Manmohan Singh bagi launch ya ka hata kapor kampat don ga andru ki onga unique identification deh tu UID ti araja ka kendai kadegi ke betmai ti kumunong song snong nga I song pair tamawala ka taru ngampat tibha udi ni unique identification ti nga persang ban wat ban ti kiya gisnem de hagsnem arajar khatway habagadon ka National Convention jongga Right to Information Movement ka bolong hasilong hobnai March ti kadon ka way niki session hagatu ka National Convention ka ba ne kumba laisingi but hagata ka session kadon ka kajing kren chapang utaw unique identification uba mentangi tip adhar nomor ba ka aklu gade adhar ak ti ndalapoi kata ke convention ngala nang tham pay susu but kawai na ke jingtip ke ba ngasuthu ha kata ke por bagadon ke convention sapang ni unique identification ngai I kadon ke jingma ke ba ho ke sarkar te ke ong ba uni unique identification udai ban kentup lu dia baro ban ai yaki hok jong ki bre ban ai yaki jing mentoi bagi bre ki dei ban yo han kata ka development ka bangi ong tinrei hakata ka jingyatai hakata ka convention halor ka ni ka unique identification ngai I penban ba banyak ke inclusion kadan ke exclusion kabumut kindan sibun ba kinong song snong ki ban sa kentan lada pentrikam dau ni unique identification kata ka de ka way ka ba nga suthu ningkong do how ta usnam arja khatwe tinang ta kaya lenti kumta ti kadon sagawi ke meeting ho araja khatsan ka ba long hang thia conference hall jong President Church of India ka ba ngi don lang sibun ki seng ki riu simet ti gawi ni ki seng ka ba he ka ba don ha ka meeting ka ba long ho araja khatsan ka dika seng Khasi Students Union ka ba ngi tip ba na du karu ka layang persya hi ya kajing penteri kami unique identification ti ngiru ka campaign niya sakmat but ni khot biang kajing lang hapo Khasi National Darbar jing lang pai ba ngin le kumnu ka kani ka an kala trikam ka sarkaru kala pen ka auno kala hukum kala batha yaki brio bagi de ban penrung kerteng no haga thup lum kerteng jo adhan ti haga ta meeting ni rai ka we nyong em ba ngin sedang daga opt out campaign ban weng yelede no adha namar kidan ru ki bala penrung bat ki penrung yelede claim daga mon lajong kaba don gi basa penting don gi basa bernyam ru ki ong lada phim don adhar phin dulu di ki hok ki jong phigum nong song snong tigi klumar jingmot tingyong tong ngin sedang daga opt out campaign ba kita gi bala penrung ru gide bandon ye ko hok balada kisngo artin kisngo khonyo kimsngo shai kilaban wengno yelede ti kumba arajar ngut egi briu ti tho ICT lalaga jong ka kerteng ka jong ki number baki bat ki pentip saga Unique Identification Authority of India bagi ong ba la supen boringi bangin perung kerteng yelede ho adha bat ngi kwa ban wengno ti kita gi laga jong individual letters ki simet ti ngi kendu meeting yong ngin le kumnu kini ki city tingi le kumnu bakut ngirai ba ngin le ban mudui sya ke yang seri ka bahedu jong keri India ke Supreme Court namar kala adon lupa ru ki case ki bay day bat kene tingi ru nang ni na gejela ke jongi manga ba di Reverend PBM Basiamoy ngi pha artli ki affidavit sya ke Supreme Court ringkat bat ki tu ki city jong iwei pe iwei nong song snong ibala pha weng yela de no adhar ngi le
ban bu hakmat ke yang besar te nyuma gajing besar sepang ada harak araja kan reu kala kut bat aga araja kat prangi la yo ka rai jong ka Supreme Court ka ba kumtu kumbagalong kadan hadu siajar tam ye page tingala polisi sin ta kamdei ka besuk ban sungthulu dige ke baro tinrei hadu menta pada mla ban len kadang dani gajing wit gajing thut gajing khonyo na galiang jong gibrio sapang gajing pentri kam ya ka an adhar ka bumut ban ongi ginong song snong ban penrung kerteng yeldi hagatup lum jong adhar Dalam bahkan ni kajik persak jong pi yu ada belum ke kasinat buat bahkan suspend pipilan patai pi kumunong song snong ngadon ka hok ba ngan le sing seri lani bangan campaign mo nga klem pen kenya gunu ka ain ru opor banga campaign don artli gi ke hang ni ngai don bentan du arajar khatsan ban campaign persya ya gajing pentri kam ya unique identification haga jalla ga jungi ringkat bat ki we de gi seng kebangi don haga ke committee Meghalaya People's Committee on Aadhaar tindala ya kita ke campaign but anda ngala let saying seri Supreme Court ban mudui ban pen pau ban pen ngoi kita gajing persya tingayo gan ga siti na ke bor sinat pada ke ba hak khat ndu terik November arajar khat nyo ke ba ki khot yanga bangani kendu bat ke working committee jong ga sinat bangi ne slok halor kaniga kam Aadhaar number tingale bakata gaji kendu ke bagi khot kerja haka R4R tarik November arajar khat nyongale ti kolong gaji kendu ke bersultanan nomor belai ngaru ngada sung hun bai lede bangayo ban pen pau ban pen sngo kum banga perkhat kum banga ngai kadi gaji kendu ke bersultanan ba ti wala kataru hadin bangala pen pau daga ketin mo ti aga jui ke sngi pada aga taka R4R tarik naiwing November mo arajar khat nyo hadin bangala ada pen pau daga ketin daga jinga kren markmat batki dkhot jong working committee jong sinat ti labatha enga ba ke bangala pen pau ke bangala pen sngo ban bu aga jingtho bat ki ong bangade man pen poi haswa ka khat sau aswa ka sautrik no pra arajar khat nyo tingna le kata ka jubab bat ke bangala pen pau ngabu aga jingtho bat nga submit ya kata ti dadin aka khatwi tarik December arajar khat nyo ngayo biang sagawi pa kesiti kaba kasinat kapan biang kajubab nanga halor kasiti ka beningkong kaba ngala ai seki but ya kataru ngade ban penpoi haka bekut jong ubnai no pra arajar khat nyo ti ya kataru nga penpoi kat kumba kipat mo kat kumba kipat ti hadin kata bede kayat borok sisnem deha ka arpuntu terik November araja khat pra kipan biang kejubam nanga ti ya kataru nga klem kentaji nga jubab shwa ka laipui terik uno pra araja khat pra but kadi siti ke ba khaddu ke ba ngapa sekasinat shwa bakan jaga suspension but kani kadi siti ke ba khaddu ke ba ngala tho lut nadu basdang hadu bakut aka paragraph ke ba khat ar bat khat lai le
ngadabu igini gigentin mo daga baburam ya ga bor sinot ngaduai bat ngech scam bagani ke jubab jonga kan weng ya baro ki jing atatin bat ngaduai baga sinot kan sim bat perkhat khia halor kini kimat jubab jonga ke paragraf ke bakhat du ke bakhat lai sa hisin ngaban banga klem yele persya bat penken yi gi jingikut jonga sinot bat kam judan hiru kabakum kata gajing perkhat aga jing im jonga bangan yeng persya bat nyau thala ya ga bor jonga sinat khadu ngaduai bat kerpat baga bor jonga sinat kan penkut no ya ga ne kam bat ai ga jing bisar ga bahok halor jonga khnang bangan nang la ban beteng bat ai ga jing sekri ka ba khamba nang ni sekamat kita gidi ikintin kiba khadu agni ki sithi ke ba ngapha aka khat khandai terik uno pra araja khat pra segasina hadin ba ngai gni ke jubab khat khandai terik Disember araja khat pra tagamut aka bakut jong snem araja khat pra tiki por ki ya tengah ngala ai ke jubab ti kasyong saha ke bor sinot kabumut ka bor jonga KGP sinot sabni ti kapoi no ka sinot ka balong ha thlong nong thliu hau banai leber arjar khat khandai ti ka kam ka jonga kal adan lupa ka bawan naga executive committee tengah tibi ngale segasinot man ngade uba habi banne segasinot te hang tage kan sawan ka jingterwa naga executive committee badeban wengno wengno sisendon naga kam kawan ka jingterwa naga executive committee ka balong haka arpusan terik Januari arajar ka khandai ti kata gede ka jingterwa ka sinot ti dalaya kren pada hak sinot kebalongan nong thliu thlong nong thliu hak snem arajar ka khandai karai galong kumni ba on suspend snem ya ka ordination jong kini ki pastor namar don armut yang abat yai pastor PBM kata nadu kani ka sinot hadu ka sinot arajar arpong shwa ban pentre kam ya ka rai jong ka executive committee jong ka sinot kaba ka number galong prafuwe pon sau pon iwe dated arpusan terik Januari arjar khat khandai dara pipet aga sinot report ka executive committee kaba kumbala ka dohong ni arpusan terik Januari arjar khat khandai ka dei ka recommendation banweng no sisendan yanga tang man suspend indre hadin bala suspend sisnem ansa pentrikam ya ka rai jong gi isi arpusan terik arja ka khandai ban weng no sendan tinga du mentah hiti ngadon hagu umdum halor kanu nongrim bat ke kadau tinrei gadon tanggawi ka jing smutu da pipet negini isiti bakadaw hi kadai ba ngapersya ya gajing pentrikam ya ga unique identification number kabamantang yong number adar ti ngadap da gajing ngo hagarai te kam thoi karai te ka long be kumtu kumbang na puli ba on suspend sisnem ya ka ordination haswa ban pentrikam ya karai jonga executive committee mdani hakani ke sithi ga ba ngayo haka arpui terik umach arajar ka kandai ka ba pentip bala suspendinga mdani klem kedau ke gada tinrei ngasu mudur ba ngasu simba da pi phaide ni kini sithi ba kamaswa kadau ula bandai kadau adar hoi bin dala yo ikani sithi arpui terik umach arajar ka kandai ka ba la yo jing pentip ba lasim yang ai ga rai kum
persyak long hagumidei bat kakam junga kum tu ban suspend bat ba on saweng hadien ke suspension ti ngamdan da kawai pat kalenti mo senungan pai kawai ngamtip nakadaw ayu ba ngasya suspend bat nakadaw ayu ba larai hag isi ba hadien ke suspension on saweng ina ti ngala syong ngala perkat bat ngala ya selok hayeng beningkong eteng habani selok hayeng kawan ha gejingmut bat ngasim ya garai kalong ba ningkong ngan haban yadai ladi mo kabaar ban yadai ladi kamut ba ngan haban challenge ya kenika suspension order but habangong challenge kamut ba nga challenge ga balang kamut ba nga challenge ga bor balang kam de gumta henry nga challenge ya karai ka ba hangahi nga syamba ngam ngola ban pediang namar nga syamba kamdan nongrim ngamdan da gawai pat kalenti bat kalenti kalong ba ngalit sya kaying syari kabadi ka ying syari ka bahatrai du kata ka assistant to deputy commissioner ka court jong u assistant deputy commissioner ka badan haslong ngalit ban appeal persya igni ka suspension order tangkatai ngalit hau benai larangam bakla nga file ngam kan mau su tamba kumtui mariyo suspension order kasimpori nga imat kumtai si benai bangan penkre penbiang ikot kisla mde tangata bangan kawi lele bangan perkhat sua ngan pusan kanu galenti bangan wat bangan yadai ledi mo bat kanu galenti ke bangan wat bangan ong beng bangan ong biang bangan challenge ni ke suspension order Kalau kumno tah hadin. pi ngalit se kaying bisar ketuga court jong mo assistant to the deputy commissioner tinre haka arpusan tarik ubnai ba Hendriu ubnai bandriu kesenam arja ka kendai karai ke jong u judge jong kan ka court uklam ai relief yang ka bomut uklam stay ka suspension order mo namar haka kadon ar benta pi ka we ke de main case kabanga challenge ka suspension order kabaar ka ka miscellaneous case kaba nga pan ya stay order long ba ban kerpat ya ying seri ba kan pensange no swai gini ka stay order nama gitu gilang de gibnai giba dang sudat long sinat ne ba gin sange dengan laban beteng ka kam tinre ha ka arpusan teri gibnai ba ndri arja ka kendai ka ying seri ka jong justice airembui ubade ubade ba kli jong ni ka court assistant to deputy commissioner sim ai relief ru nga te marmar hadin bangayo copy ya ka order nga appeal ya ka ongno ya ka karai ka jong new judge jong assistant to deputy commissioner nga appeal te menta ka appeal kadang sakut haka court jong additional deputy commissioner judicial ti bat benta kata ka appeal kadang sakut ngampat yo kubor ru ti kawan no segeni ka klam ti uni arajar arpo la su ya itu kejingi seng lele ke karai ke bagi sim ha sinot ke bolong ha slong nong tliu kade ha sing tho ding tingawan pai no ha sing sajai ti ha sunday ha sing try ka babudi babut ka sing sunday bolong sinot tingi haying mani mo khar ngi silong jeseng duai tingalen jeseng namar umdan bakhang umdan rai ban khang nga ban jeseng bat numla hiru ban rai kumta tingale tamanadu kata gasngi ngam lechu kumu nong sarai balang deng ale kumu dukhat balang namar ya ka ying mani tang adon kam ya ka jinge seng adon kam ya ka jing duai adon kam mo ya ka jinge selok adon kam ti
ngale jis ti nadu hi banga jai nga kumni bang sa suspend ti ki kam gi banga jule kum ha ba peni tho brio ti ngam simle su nang ta kum ha ba pen baptis ngam simle su ai sacrament ngam simle su nang ta ki committee ngam jule long ngam le su long ngam la su ban le namar ba kidon ki committee le ki ba kham don kam ki ba ki la weng no sin don linga kum ngalong executive member jong ka KGP sinat sabni do khot jong ki isi te hangtaru nga la namar ba kala don gani ka suspension order te ki la weng no sin don linga nang ta ngadiru khot jong ka Dr. H. Gordon Roberts Hospital Board nang taru ngala sha weng ti kita kiba ngamla su ban long kide kita ki kam le se kiba dekat museu benda ketulok piyo bet ngomong akaba sedang ti ngam yo jing TBA tinre imat swaban kut ke snem ka poi ka wi ka registered city ta ka registered post ka poi ying dengan plate kidon ki check harlaitli kat ba la ban kan mau menta tinga susim bagi dei naga benta kata tangba long imat ngami i jing thoi imat ba kisi siteng ne kanu ngam tip naga ba ngade banyo ti tangkata sisin kata ngayo hubnai Januari ni arajan alpo ti tangkata te adu menta bre ngam pat yo siti isu pada jing tip tapi itu ini minta pijan por baca suspend pijan hak balang pi chat balang oh hai ngarung sa ministry sa gani ka kam balang kam sarai balang house name arajar te hak tu ko por nginang long gawi ka sinat ka khasi jantia presbyterian sinat ti arajar ar kirai ban pihak sinat te por ba pihak hak ta ko por bangadang rung tinga tre siti sa kadang hapi gitu ke balang ke bang pek ke di kap border Bangladesh ke balang sendai pastri sendai giong ke bun teli ke balang ti ka hap apo ke juwai reward presbytery ti mar arsnem ngadon situ kadang de ke sedang ke ngadang syak hikai ibu bun ki ye ti ndagi la pihak sinot kami ke KGP sinot mingi kami ke KGP sinot sabngi dengan ngawan no wan pai no sa laga jong ke balang mokhar ti mat habalang mokhar ngala don nadu ke bekut jong ke snem arja ar hadu bangan da sya suspend haw arja ka kendai te kemut kala don hi po kumnum khat pra ka kendai snem ha ke jing sarai jing sekri ha ke balang mokhar ke pide balang na khaya nga po ke balang mokhar pen baptis ke balang mokhar i pen baptis ngai di Reverend W Manas di hadu mentai ru ngane udkhot jong balang mokhar pastor pi namar balang ibun ki pastor ne ki rong ba jong balang pastorian sin ala ka jinga thot bat ki po sinot ne po balang kiteng ki bik no ki thau no ka jong balang dan kita ni MP ja ba pi sa suspend ja pastor thau balang pi nga ngamde ngamlong communal ngadi laban ong ngadi presbyterian bosirhem ndai tang presbyterian bosirhem methodist bosirhem mo namar ba ya gospel segeri ke jungi lawan ra ada ka Welsh Calvinistic Methodist Presbyterian Church ti ka kentin Methodist kadi ke badon la ka jong gador ti ngadi presbyterian Methodist bosirhem ti ba pinong nga ba ngandang perkhat bantau balang kani ke balang kala adon lupa kat ni hagri ke jongi le kala sakri mentala pala cispa nyu pesan snem hag jingsi saling nang dei ban sakri khamba menta da kani ke kenhun kani ke kala dei kam dei so tang kenhun kala dei ke institution ka ba mdei tang manga ki ban board na din jongi ru ki tang dei ban nang IT susu ban sanjur smai ye gani ka balang ha gani ka jok ke spa snem ke ba arfwe kidon sibun ki jing kidon sibun ke jing ke jing pisah ke ni ke ri ke jungi ri berit jai ben ri berit
Kebalang kadon sibun ki bahkan ai jing tengen bahkan ai jing kermen. Ya kini ke jat benri ke jongi ya ki nongsong snong ki ba la song la sa la ni ki ba la khot ya kini ke ri ke jongi kum ke yeng ke jongki. Kebalang kadon sibun banle nak bentai jongki. Tila pim tahu balang tumai. Marba kilang ki ong ba ubreu sin bela sobang hakam chakri ba. Ada jia ba pim long pastor shu. Pim tu bandung shakam sen pertai ne ka politik sen. Si kini jingkeli ke bofi keli pi si yang ke politics try ngaring penihan mensim ke politics, you know, ngakim step ngai i ke jing e jung gibreu tongan chu ai nuksa nadu bangarung se ke ministry kamtam hadin sausan senem mengalarung ngai kendu i gibreu kiba dan lagi jong gijing e yang ke politics kabamut ba ladang ngamla ban le eru tang bangan chu snap i gijing e jongki mo ngan snap i gijing e jongki ngan ya selok bat ki ladang ngampala ban le eru to ngala ban chu duai so na ka benta jongki katuru ke politics singa tendang ngala khamya lenti ka jing sekri khamtam dangal apoyestor piya emot pran piya khandai la PE gini kiba song de jing de madan kiba kamai jakpo kiba imja tu kam de ka kam ka basuk iki mo nginum ya kren hang ni ki issue ke jing khamya ke jing bom khamya jong ka sor ini kren ya ka livelihood issue ka hok lani kata ka kamai jakpo jing gibri kumunong sarai nga yalenti ngai i ngai kren berki katu ke politics ya di mo sabo pinwan nga su kumpet naga gospel ke jong Marcos kalau nong ke bahan riu dan bakla ke dekat ke balai penyu mo ke ba kren sepang ke jing besar ya ki san hajar ngut kitu ki san ran ki wan ong yu jisu ki ong wo kan ran balai kini ki beri ki la tangan pinle kumno jisu ong ki ai mo pi ke jing bam ki ba kin ba yang kata ke politics Pastor kani ka kia sumpi kasinot makin cisnam musas ha la cisnam la ya katang ka cisnam ro ha di kasinot ko ong pi pilale kendut im kasinot ke jingi kendu ba kasinot ke dei ketu ke siti ke bakat do ke bangong pi mene khat khandai trik no pra arja khat pra ke ba ke bobut nang ta ke dei ke sinot ke balong ha tolong nong kliu ke bangar ngadon kumu dekat kumu delicate ke tu ke sinot di kadai ke bapi ong mentala apalah cisnam layak di ngampat yo kentin ARUM naga nakibor jongga sinon di kampat dan hiru kono pada kejingi kendu pastor nomor ba bumi wadahar pi kibun tak so kibrim tak di stamban le ada pile pat kumno aba pin keradino ne pi hadu mentang ngampat kerandin hakini ki por lockdown nganang tho ki city sha ki deputy commissioner namar ngai UI ko ke jingja ka ba ki sandur ki por lock na North Garo Hills ba ha ka por lockdown ki bri ki lom lembrum ha disease officer menle sandur adhar klem maintain ki protocol mo tengah tho mar ki city so deputy commissioner jongga North Garo Hills ban ong ban pensange no chwa mendai tangga taru ban pensangian o si sendan ya gajing perung kerteng adhar ti yaki bom dan adhar lada ki dei hok ban yo yu khaurishan ki dei hok ban yo ngangit hageni kanong rim baga balang kan hapane mo hagari ke jongi ke balang kan hapane kala dei ke kenhun ke bangila ban ong haga ketin padang ke institution mo ban yala di simat hi ngangit ban ikani ngalaju ong ban ngane ong ba ka institution ka kraw yo nu bri simet ubri ula bandon menta ula bandum dan nasai endre ka balang ka don bat kan hak bandon kan hak ban sekri tengadang duai mengadang angnut hi bangandang la ban beteng ye gejing sekri mot nga sekri yu blay bat nga sekri yu blay du ling baki kibri tiki isu hi kiba
kata ya ke long brio ke man brio ya ke yap ke im ke jong brio ya ke met ya ke mensim ke jong brio ya ke tai tingin hap hiban pi wala dang ngimle ye ru ni haban duai te la da brio bopang la dang ngimla ban le ban ai sumar ni haban duai ya kata tingi haban le brio batngan la dang ngimla le ye ru ngin hab hiban duai tila haba pila le ban kam si jam mo ban ya dai ki ban ngan pengkut biang da kata ngajam si jam ban yang ringkat bagi nong di madan kat ban dawa ya ka an naga benta jongki kenang bakin yo ban kamai ban pendap ya ke jing im bai ke jing kesem dalang ala ban le kata tang si jam ngan jam kan de ke jing ku ye no kan de ke jing ku ya ki ya ke jing kesem ba di nong sang senong baro Kalau disebut dah ku ni sibo ni piro